Hey, mpèd zan pa plen nan mesi. Konote, chen mpèd nan kouri ya. Wat kouri den nou mpèd. Sa yon ten jou, Mesi, kwa zan ou anaconda. Anaconda. Como fè ali? Ap kouri. Sorti là. Kwa zan ou anaconda. Ou mal parti. Ati vole, ou fè nou ba ale la? M'pa vinn fè moun yo kouri là non? Abi nan dem sot wè, on kouè helikopter vin den nou la. Ki pli jet helikopter yon. Chak tak moute yon oui. M'pa vinn fè moun yo kouri là non? Mesi, jen ap gade mè la. Mpa yon do a mou yon pop non. Depuis là, je suis kakakap. Yem go kabrit. Mal mette la bouk mesi. Ate kon fin mette kabrit la bouk mal mari la manje. Dande men paret men. Lem vini pou m chanje kabrit la. Ate kon ven ni ge 3 ti cochon de lo tibe. E fou! E chaten dou mbap mou pop la. L'autre semaine nan la ou ka gade m bra mou pop. Mbap dou. Ki lè sa? Bonne ki gon sel kodel bef, men se pil bef. E pi yon kagon, on se gen 4 bef yon. Ki bagay? Bef yon achete yon sel green pantalon mesye. Ate, male m vol yon green bef mal vend nan pos. E voilà! Gal nan palan fwe, map meni bef mwen dem. Kan boy jem gade dem. Te met bef la mwen yon nan kodan. Pas commencer à trembler là, non, il est en place. Mwen yon nan kodan. Ou la get oui. Mesye, M'pa vinn fè moun yo kouri là non? kon lem de piti sim de desot gon. Ngoti sem nan kay la. La le vol i vale on sim nan. On sim nan kom. Sorti là. Tout ça nous fait nous peser votre si ta wate. La wate non. Et même moi votre li ap mouti. Ça que votre li ya. Voti mouti. Ou vale nek kap rele mam sur téléphone ça. Yon nan yon ni gos. Et des chanteurs parler.